Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Lana indaba ingo Vuyo noSibindi babumseleku noMayeni ngoba abazali bakaSibindi. USibindi ke kunento aseyiveza uThando neSithembu ku-episode yokugcina. Nala futhi kuyizingane zesithembu ishow le ekhona namhlanje ngo-7 ebusuku kuMzansi Magic. Lela yokuthi umXhosa nomZulu ngizoyisho nje ngendlela engiyibona ngayo futhi ungaze ube emotional. Ay guys, kanti kuxoxwa kanjani nani? Niyashesha ukuzwela, asilalelaneni kuqala before sizwela. Ngoba vele ke yona ngiyabona ukuthi indaba ethanda ukuthi ibe nokuzwela phakathi nani, njengoba ungizwa nje mina ngumZulu kodwa ayingi-offend lento yokuthi amaZulu kule ndaba kaSibindi, because indlela engiyibuka ngayo le yaSibindi ayihlangene nokuba umZulu nokuba umXhosa, ihlangene nokuthi uSibindi ufuna ukwenzani kanjani, simbona khona ekhulile yini for lama decisions afuna ukwathatha nakho konke lokho. But umuntu obuke uVuyo noma ngabe ukiphi tribe wase ubuka ngesimo sokuthi mhlambe kune experience onayo, yilona ke oseclouda, ingabe igama elikhona indlela ngoba isingisi nje ngiphosa noma yiliphi igama, yilowo ke osesithwe i-experience yakhe, ongenzeka ukuthi umXhosa owashada nomZulu ama-in-laws akhe angamphatha kahle, umZulu owashada nomXhosa ama-in-laws akhe angamphatha kahle. Asikwazi ukuthatha i-experience yabantu abawu-50 mase sithi ke ngoba bawu-50 babe nale experience, okusho ukuthi nakwenye icase elandelayo sekwenzeka into efanayo. Okunye ke le yamaXhosa namaZulu iyenzeka yonke indawo, kodwa mina indlela engithatha ngayo izinto ukuthi i-experience ne-experience yomuntu ayifani. Kusengenzeka ngihlangane nomXhosa athi mina ngimbukele phansi mhlambe ngendlela angizwe ngikhuluma ngayo kade engaqondi ukuthi ngikhuluma kanjani. Ngihlangane nomunye ethi hawu cha uyaphila, uyabona lona ozokhuluma ngokuthi ngimbukele phansi indlela yena athe mayengilalela ngikhuluma wazizwa ngayo. Lona omunye ozothi cha ave nobuntu ave ephila indlela engisengikhuluma nayo ngayo wazizwa ngayo. Ukuthi ke abantu abafani. Mina bengithi nje sithathe le yama emotions siyilahlele kude mase siyalalelana. Lo oqale le ndaba yokuthi ingoba umZulu ngeke abeke umXhosa phambili, usekhuluma ngeyakhe experience onento ayibona eduzane. Asimphikisi-ke kulokho akubonayo lowo, kodwa la kwi-TV show into sona sibonayo sibona ingane nje esanhlanhlatha, asazi noma ubona ukuthi indlela yokuthi abe nezinto ezifana ngqo nezababa wakhe ukuthi alandele exactly lokho kwenziwe ubaba wakhe, enze nje khona njengoba kunjalo, because sizama ukuthola ukuthi hawu why behavior kanje. Asikwazi ukususa ke yena lo oyedwa okuwuSibindi nangendlela ayiphethe ngayo kule show mase sithi amaZulu anje. Yingoba nje nalapha yakumnakwethu ngithi mangifunda ama-comments kuthiwe only Zulu women, ngithi hayibo, nisho ukuthi abantu abawu-40 enibabone kumnakwethu sebeveza umqondo wawo wonke umuntu esifazane ose-KZN ukuthi impilo bayiviwa kanje. Kwathi-ke sekufika oVuyo noTirelo ngathi mina-ke right, nayi into evelayo ukuthi umuntu nomuntu uyayenza i-choice, futhi-ke ukudelela ubani nobani engadelela, ayikho into ekwazi ukuhlobana ne-culture
ne-tribe ngaphandle makade kuyinto yesiko okwaziwayo ukuthi cha amaZulu kuphela-ke enza ukuthi njengekwezinye iy'bongo sizwe kuthiwa nje kukhona uphawu abalenzayo. Yilokho-ke singathi kuqondene nobani because lokho sekuhambisana nesibongo. Kodwa le behavior yasibindi nokungahloniphi kwakhe nokunjani bakhona abanye besilisa benza njengosibindi abangawona amaZulu ukuthi usibindi simbona ku-TV. Nakhona futhi bengingasho ukuthi mhlawumbe kube njani sibe emotional mase sonke sesizoletha ukuthi mina ngenzeka ukuthi mhlampe abaSuthu benza ukuthi kimi baPedi baTswana yabo angifaki leyo bengiveza nje ukuthi khona siyabona ukuthi yini isisuka kusibindi ithatha le direction yokuthi amaXhosa namaZulu ingoba vele uVuyokazi uwumXhosa usibindi uwumZulu and isizathu esibekwe usibindi ku-TV ukuthi u-first wife wakhe uzoba kanjani asisizwa kwanathi. Mina ngimuzwa nje angifana ngazi uma yimina usibindi angimuzwa nhlobo mayethi uyachaza ngifike ngithi mina yibo khona mase sizohlala phakathi kaMseleko noMayeni uvela abe yingane kakhulu ngithi we nayo-ke i-polygamist entsha sha yoduma. Anoke nimbukisise guys mayesehleli phakathi kwaMseleko noMayeni ehleli phakathi nendawo uyibukeke ukuthi hayibo uye lothi ufuna amakhosikazi awu7 kodwa-ke ukulungisa thathani imizwa nilahle ngaphandle akacwaswana lana nami futhi angizile ukuzocasa bengibeka nje ukuthi hhayi asikwazi ukubuka usibindi mase sithi mhlampe sekuhlangene nokuthi amaZulu amanye aziphatha kanjani ngoba ukhona umuntu ozothola ukuthi ukhona lo wahlangana naye wadelelo yena usekuphethe-ke impilo yakhe yonke ukuthi amaZulu anje kanti mangase uhlale nje umbuzo ukuthi-ke kwakukuphi lapho uzokutshela ngomuntu oyedwa. Sekufanele-ke mina njengofix ngenze njani ngisho ukuthi hhayi-ke ngiyaxolisa kodwa awukwazi ukuthi umuntu oyedwa engakwenza ujaje abantu abawu-100 njengoba nami eyami i-behavior ongathi i-experience ongaba nayo nami ngeke uyisuse kimi mase uyifake e-KZN yonke mhlampe nje kube khona ohlangane nami ngaba nenkani kuyena usezovela ethi amaZulu onke anenkani isho ukuthi leya ntombazane engiyibone kuphi leya ntombazane engihlangane naye kuleya shop ave inenkani cha yazana inkani lento ngoba into eyenziwe yimi lento ifana nani ifana ney'ngane zesikole kubonakala i-uniform ukuthi ilesa sikole mase kuvele kuthiwa iy'ngane zikulesa sikole sibolile lesa sikole kanti iy'ngane eziwu-2 noma eziwu-3 nakhu-ke usibindi-ke useyasidonsa-ke uyosifaka kwidrama yakhe ngoba sekuthiwa thina maZulu sibukelana phansi. Mina-ke ngeke ngize ngikuphike angiphikisani nabantu abane-experience yabo angiphikisani nani guys lo naye experience nama-in-laws akhe kodwa nje eyama-in-laws-ke yinto ziyakhala yonke indawo ngisho le phesheya waze wathi ulona uyahamba nonkosikazi yakhe uyashiya isikhundla ngoba bahlukumeza unkosikazi yakhe eyama-in-laws asiyazi-ke nje nami angiyazi ngeke ngempela uyimatanise ne-tribe yama-in-laws ngoba nje ngathi vele kufanele kube njalo. Ngezwa nje nabantu bethi hawu uma uthandwa ama-in-laws ayikho-ke indaba yakho as if kufanele vele engakuthandi. Manje umthani uyijika-ke le yasibindi ngathi unikwa i-script sasiyacela hlale ngithi mina yibo ngeke yabo usiyacela bese samukelile ukuthi akuhambi kahle vele kodwa-ke guys siyahleba-ke siyacela usiyacela niyamkhumbula yakusizini 1 mina ngize ngimsole kodwa ubaba ngiyaxolisa ukhuluma ngomuntu omdala engasekho ngiyimsole ukuthi wabona ukuthi hayi ingane yakhe engathi akukho 100% wathi kodwa-ke ufuna ukwenza sure ukuthi izoba nonkosikazi noma kunjani ngoba usiyacela kwakusizini 1 loya mfana loya wayemncanyana bembuza ukuthi
njengoba ushada uzizwa kanjani? Hayi bo, mina ngamangala lokho kokuqala, noma ngingawukhumbuli usizini wami, kodwa ngiyakhumbula nje bembuza ukuthi uzizwa kanjani njengoba kuze umshado wakhe. Ngathi hayi bo, kodwa bakithi kwenzakalani? Ngase ngilandela-ke ishow isencane le ngane, mangizwa kubaba wakhe esho ukuthi phela useyacela kufanele abe nonkosikazi. Ngabona nje ukuthi hey, ubaba wakhe esho ukuthi wayebhekela ikusasa lakhe, kodwa hhayi, manje sekuwusibindi. Usibindi usathe nje i-script sesiyacela uphezu kwaso, ngoba nezinto ay'shoyo-ke noma ngabe uyabona ukuthi manje kuyahlukwana, yini engakwazi ukukhuluma ngenhlonipho? Yini nje engabeki kahle? Uyachoma manje, kunokudelela phakathi, sekunokuchoma. Wema, hhayi lona kodwa uyingane, ingathi uyijahile nje lento afuna ukuyenza, uyijahile, nento ayikhulumayo akazwakali. Ngapha uMseleku uthi akekho ozofana naye, shuthi unensizwa uSibindi. Guys, bengizotshela ukuthi-ke ningaze niphakanyelwe umoya usho lana ukuthi hhayi thina maZulu ukuthi hhayi mina angizwelanga, ngoba ngibonile ukuthi izodalwa yini leyo nkulumo. Ngoba nalapha nje kumnakwethu ngangilobu ngifunda ama-comments ngithi kube niyazi thina sixakekile ilabo obhuti abakumnakwethu ukuthi ngempela kwenzakalani ngabo, yingoba bafuna babona ubaba uMseleku ukwenzakalani singazi, nosisi bakhona. Ngoba ngangize ngiyibuze ngithi mina yibo, khona labo number 2 abacelela ku-TV bathini ngemindeni yabo? Usuhamba nje noMseleku, kini akaze kufike ibhuti ezosho ukuthi ufisani-ke ngawe, uyakucela sekuwuwo olandelayo. Yabona umnakwethu, hhayi ungidina kakhulu. Kodwa ngisho ukuthi ngingayibuka ishow niyibuke, bese ngichaza nje ukuthi into edala ukukhuluma yingoba vele uVuyo ngumXhosa, uSibindi umZulu, and isizathu esishiwo uSibindi ngalo number 1 wakhe asizwakali vele. Manje-ke abantu-ke nabo bazoba nokucabanga okungafani, kodwa-ke thina esikubonayo ukuthi nje uSibindi uyingane, naye ngathi akazazi ukuthi ufunani. Mhlawumpe ucabanga ukuthi ukuba nezinto njengobaba wakhe kusho ukuthi akanyathele la kunyathele khona ubaba wakhe. Siyinde-ke le video, bengaqondile ukuthi ibe yinde.